ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. The world may change my whole life through, but nothing's gonna change my love for you. If the road ahead is not so easy, our love will lead the way for us, like a guiding star. I'll be there for you if you should need me. You don't have to change a thing. I love you just the way you are. So come with me and share a view. I'll help you see forever too. Hold me now, touch me now. I don't want to live without you. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. The world may change my whole life through, but nothing's gonna change my love. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than you. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. The world may change my whole life too, but nothing's gonna change my love for you. Nothing's gonna change my love for you. Menantimu hingga saat cintaku temukan dirimu. Usai sudah sampai di sini, berdiri melabuhkan asmara, menikah denganku, mendapatkan cinta, melintasi perjalanan usia.
cinta. Selamanya. Karena kita lihat sepasang merpati terbang lepas bebas hinggap di hadapan. Lalu kau bertanya, kapan kita bagai mereka terbang lepas bebas ke ujungnya. Dan ku bertanya, maukah kau terima pinangan tanpa sisa cinta yang lain? Rona bahagia terpancar dari anggukan saat ku pasang cincin di jemari. Terima kasih kau terima pertunangan indah ini. Bahagia meski mungkin tak sebebas merpati. Terima kasih kau terima pertunangan indah ini. Bahagia meski mungkin tak sebebas merpati. Terima kasih kau terima pertunangan indah ini. Oh bahagia meski mungkin tak sebebas merpati. Bahagia meski mungkin tak sebebas merpati. Sir, I'm a bit nervous about being here today. Still not real sure what I'm going to say. So bear with me please if I take up too much of your time. You see in this box is a ring for your oldest. She's my everything, and all that I know is it would be such a relief if I knew that we were on the same side. 'Cause very soon I'm hoping that I can marry your daughter and make her my wife. I want her to be the only girl that I love for the rest of my life, and give her the best of me till the day that I die. Yeah, I'm gonna marry a princess and make her my queen. She'll be the most beautiful bride that I've ever seen. I can't wait to smile when she walks down the aisle on the arm of her father, on the day that I marry your daughter. She's been here every step since the day that we met. I'm scared to death to think of what would happen if she ever left. So don't you ever worry about me ever treating her bad. I've got most of the best done so far, so bring on the better ones. And till death do us part, there's no doubt in my mind, it's time, I'm ready to start. I swear to you with all of my heart, I'm gonna marry your daughter and make her my wife. I want her to be the only girl that I love for the rest of my life, and give her the best of me till the day that I die. Yeah, I'm gonna marry a princess and make her my queen. She'll be the most
ever seen. I can't wait to smile as she walks down the aisle on the arm of her father. On the day that I marry your daughter. The first time I saw her, I swear I knew that I'd say I do. I'm gonna marry your daughter and make her my wife. I want her to be the only girl that I love for the rest of my life, and give her the best of me till the day that I die. I'm gonna marry your princess and make her my queen. She'll be the most beautiful bride that I've ever seen. I can't wait to smile as she walks down the aisle. Shalom mahubata haganupan Bapak Inang. Belum. Cek. Yulaki hanami. Shalom mahubata haganupan Bapak Inang. Halo. Malas uhur tahaganupan. Halani hidup ni uhur apa holong na humbani Tuhan Yesus Kristus. Sadarion bani hari Sabtu tanggal 6 November 2020 sada boy ia dongkon acara parpadanan sihol marhajabuan niombah itongah-tongah kuriani Tuhan ta Aima Yose Yulvina Sipayung Pakon Juniarto Parlindungan Sinaga Tonggohon hita ase padan ni sideana dua tetap toguh jana lang mubah-ubah jana lang mosor besidea humbani padan na iakuhon sideaon halani sonari masih PPKM tetap mahita haganupan menjalankan prokes memakai masker pakon menjaga jarak halani ai ipangindohanami ase hundul mahita bayi ianan nadop ipasang tandani aima menjaga jarak sonari ipukahita ma kebaktian parpadananon pasadahita uhur pakop pikirata martonggo mahita pribadi lepas pribadi. Amin. Gary Girsang menudingkan wonderful day prosesi masuk. Today I will walk with my hands in God. Today I will trust in Him and not be afraid. Today I will walk with my hands in God. Today I will trust in Him and not be afraid. For He will be there. For He will be there. And every moment to see
ibagas gorani nai bata bapa pakon Tuhan Yesus Kristus apa tondui napasing sito palangit pakon tanohon. Amin. Puji ma Jehovah ay pardear layak do iya janah na tongtong marmahani hita Satonggo dohanami ganup na martupu i gerejaon bamu Tuhan. Ase jagai ham masidia. Hasomani jana ramot kon ham sidea tongtong. Sidas holi bani panorang pamasu-masuon. Partongah jaguan. Ageros si magdalani parumah tanggaon ni sidi. Waras-waras janego bangalas ni ubur. anjaha sagalahor janasyam marhitay hata atap pambahenan horjahon nasyam maganupin ibagas goran ni Tuhan Yesus anjaha mar terima kasih bani naibata bapain marhitay honsi Hamdo mangrupi hanamila Lang begobir hanami manuruskan horja perpuluhan nami siganuk are. halani ay hubamudo yopaskon hanami ganup nama sabani goluh nami rosi sidia na dua nasihol marpadan ilobemu isaksihon kuriamu nini Tuhan Jehovah do saksi ni parpadanan nabinahenmu apa naboru bani haposoonmu martonggo mahita ham Tuhan na ibata par idup ni uhur na tarsulur tarima kasih ma isombahkon hanami bamu halani iramoti hamdo hanami nasaindokah rosi sadari on roh dohanami pakon sidia nalaho mga dongkon parpadanan marhajabuan ilobemu ase patotap anjaha pasu-pasu hamma padan sidia na dua rosi ujung ni pargoluhon ni sidia balo si hamma tonggo nami on halani idop pakon holong ni atemu amen hundul ma kuria. Mandoding mahita humbadi haleluya nomor 410 sada ayat sada das hubani ayat 2. Bion
das mahita bani sukun-sukun husukun maham Juniarto Parlindungan Sinaga humbani bulat ni uhurmu pakon malas ni uhurmu sendiri do sihol mambahen perpadanan markajabuan pakon si Yose Yulpina si payung on humbani bulat ni uhurmu do Humbani bulat ni uhur hudo. Sirsir doham marasi haholongan marasi anjuan apa marasi balosan sadokah manggoluh nasyam rombang janah nasobulih sirang anggolang sinirangkon ni hamateyan sirsir doham Sir-sir doau. sonaha lang adong be padanmu hubani naburu nalegan dum hubani parrumah tanggaon lang adong be Lang adong be. naha pariban nahun raya Lang adong be. nah itu lang mabirham kulang adong bilang terima kasih mak bamu sonari husukun maham Yose Yulfina si payung humbani bulat ni uhurmu pakon malas ni uhurmu sendiri do sihol membahen perpadanan markajabuan pakon si Juniarto Parlindungan Sinagaon humbani bulat ni uhur mudo Humbani bulat ni uhur hudo. sonaha sirsir doham marasi haholongan marasi anjuan apa marasi balosan sadokah manggoluh nasyam rombang janah nasobulih sirang anggolang sinirangkon ni hamateyan sirsir doham Sir-sir doau. sonaha lang adong be padanmu hubani dalahi nalegan domu hubani parrumah tanggaon lang adong be Lang dong be. yakin Yakin. masih ragu ham yakin Yakin. ah itu yakin lagi iya terima kasih ma bani nasyam nontang ma nasyam nama torasni sidia na dua baik paranak baik perburu ase jongjong nasyam bani inganan nasyam nasyam nama toras ni Sidalahi Aima nama toras ni Juniarto Parlindungan Sinaga langdong be padan nyombah nasyam on dopak namuru nalegan dom hubani partongah jabuan janah lang adong be sakat ni nyombah nasyam on manjalo pasu-pasu partongah jabuan lang adong be Lang adong be. lang adong be raya Lang dong. malah suhur bani pengakuan nasyam ai sonari nasukul ma homa nasyam nama toras ni sinaburu nama toras ni Yose Yulpina Boru Sipayung lang adong be padan ni nyombah nasyam on dopak dalahi nalegan dom hubani partongah jabuan janah lang adong be sangkat ni nyombah nasyam on manjalo pasu-pasu partongah jabuan lang adong be Lang adong be. tongon duai Tongon magi.
Ala syukur hamdu sunai. Puji Tuhan. Dipersilahkan. Satu. Surat perjanjian nikah. Kami yang telah bertanda tangan di bawah ini, yang telah bertunangan, nama Juniarto Parlindungan Sinaga, anak dari Jamel Sinaga, Ibu Murtiana Manulang, warga jemaat GKPS Raya Kota, Resort Raya Kota. Nama Yose Yulvina Sipayung, anak KPS Bekasi, Resort Bekasi. Pada hari ini, Sabtu tanggal 6 bulan November tahun 2021, kami berjanji di hadapan Tuhan dan Majelis Jemaat GKPS Bekasi, Resort Bekasi, dan warga jemaat serta keluarga. Kami mengaku dan berjanji bahwa dari hati dan pikiran kami yang sehat dan penuh rasa tanggung jawab, serta dalam sukacita kami telah bersatu hati untuk membentuk satu keluarga di dalam firman Tuhan. Kami mengaku dengan sungguh-sungguh mau memelihara pernikahan kami di dalam terang kasih Tuhan Yesus, dan kami mau hidup bersama sesuai dengan aturan dan peraturan Gereja Kristen Protestan Simalungun yang berdasarkan firman Tuhan. Kami berjanji untuk saling mengasihi dan tidak akan bercerai bila tidak dipisahkan oleh kematian, seperti yang tertulis dalam firman Tuhan, Matius 19 ayat 6. Bekasi, 6 November 2021. Kami yang berjanji, nama Juniarto Parlindungan Sinaga, tempat tanggal lahir 3 Dolok 4 Juni 1993, Baptis GKPS Raya Kota 5 Desember 1993, CD GKPS Getsemane 21 April 2019. Nama Yose Yulvina Sipayung, tempat tanggal lahir Pasir Mandoge 13 Juli 1994, Baptis GKPS Hinalang 25 Desember 1994, CD GKPS Hinalang 25 Desember 2010. Iya, jadi terima kasih Doma Ibasahon Nasyam Nadua Aima surat perjanjian nikah ase setia manasyam bani janji nasyam ai sonari ase roh manasyam lebih on mananda tangani. Oke, silahkan duduk. Mana siap? Jadi silahkan duduk. Nontang mana siam orang tua para anak pakon orang tua parboru.
sana siam lobe nepak kon kuriata grup na siam membasahon on kami tua roh ham inang ulang paturut ham bapon salak-salaksi ya dipersilahkan Kami orang tua mereka, pria dan wanita, menerangkan tidak ada halangan untuk pemberkatan nikah mereka berdua. terus oleh karena itu kami mohon agar mereka menerima pemberkatan nikah sesuai dengan aturan gereja terkait. iya terima kasih AC Rohmahujon Bapak Jamil Sinaga menandatangani. Oke, Boima Nasyam Mulak, Bang. Ya, Nasyam. Oke, Bang. Ya, terima kasih. Dipersilahkan. Iya, terima kasih. Sonari Yontang Hanami Maroh Kujon Aima Nagabe saksi-saksi humbani jemaat Naparlobe saksi humbani Aima pengantar jemaat Bapak Situa John Freddy Purba AC Rohkam Kujon. Bukalan. Oke bang, dulu ya. Terima kasih ma hubani Bapak pengantar jemaat nami. Sonari Aima saksi humbani Sintua Jul Sahman Purba Bapak Sintua Jul Sahman Purba AC Rohmaham Lebeon. Ya, silakan Bang. Terima kasih Hubani saksi Humbani Sintua Naparlobe. Sonari saksi Humbani Sintua Napaduahon Aima Bapak Sintua Kandi Aprilen Saragi AC Rohkam Ulebeon. Ya, terima kasih Kubani Bapak Sintua saksi Napaduahon Bapak Sintua Kandi Afrilen Saragih tene. Bapak Inang kita haganupan na hinargani Tuhan
ting na parlobe holi ay patar Minggu 7 November 2021. Ting na paduahon ay Minggu tanggal 14 November 2021. Janah kubatahaganop hita na hinarga ni Tuhan pamasumasuan par rumah tanggaon si dia na dua ay bani hari Kamis tanggal 25 November 2021 sahalinari tanggal 25 November 2021 Marianan IGKPS Raya Kota. Jadi IGKPS Raya Kota doholi inganan pamasumasuan ay gereja di Juniarto Perlindungan Sinaga pukul 9 ang godong hita si hol borhat kun bekasyon pagirah kita halani pukul 9 kanay dugi mitur girah mahita asiboy hulidasi jay ay pukul 9 janah na mandalan kon pamasumasuan ay Bapak Pendeta Resort Raya Kota. Sonay pasal tugah-tugah janah bagal ni Husidea bani perpadanan on ay sejumlah 1.200.000 rupiah. Tuhan mamasu-masu hita ay haganupan tene. Jadi Bapak Inang hita ganup na hinarga ni Tuhan terlebih maay hubani nasyam keluarga paranak ase ang guboy namin dasmaon Huraya Kota patar ase boy iting-ting kon kumajay ting-ting na parlobe pakon ting-ting na paduahon bulak ko malang holi iting-ting kon tarsonggot si dia ayahadon ini masih sopong pamasumasuan ini kanay duge. Jadi upayahon na siya matene asiboy das beritaon hukuriata ay na Iraya Kota. Jadi sonay terima kasih. Sonari masuk mahita humbani persembahan pujian na parlobe hun sektor Emmaus na paduahon humbani keluarga Palangkaraya na patuluhon humbani seksi nama poso GKPS Bekasi na paopatkon seksi inang GKPS Bekasi. Sonari berah nami panorang hubani sektor Emmaus.
Sonari panorang hubani keluarga na hum Palangkaraya.
Senari panorang bani seksi nama poso GKPS Bekasi. Tak sebatas lagu, tak sebatas perlu, ku datang Tuhan. Hanya berkat-Mu menyentuh hatiku, rinduku Tuhan. Selidiki hatiku, apa ku sungguh mengasihi
lagu cintamu, lagu cinta untukmu. Sonari panorang hubani seksi Inang GKPS Bekasi.
Untuk menyambut firman Tuhan, kita angkat pujian dari lagu rohani Bagi Tuhan Tiada Yang Mustahil. Saat kau berfirman, ku tenang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Pasada hita uhurta bani nasihol membogei hata haguluhon nahumbani Tuhanta martonggo mahita i rumahmu nama pasing on Tuhan gereja GKPS Bekasi riap dohanami ijon marlopit tangan marunduk niuhur apakon marmalas niuhur halani ia hakon khanami hidup ni uhur holong pakon panramutionmu sehingga tongon Tuhan sadari on boy saut marpadan anak pakon boru itongah-tongah kuriamu Aima Yose Yulvina boru sipayung pakon tunangan ni Juniarto Parlindungan Sinaga hamdo tongon Tuhan napajupah kon si dia manrahut kolong ibagas diri ni si dia sehingga si holma si dia nadua manadikon masa mudani manadikon masa lajangni membangun sada rumah tangga sada keluarga na iberkati Tuhan mangihutkon ruhut-ruhut ni GKPS adong do tahap-tahap na madingun idalan kon khanami pay madas kubani pamusumasuan para tongah jabuan Aima marpadan on matungon Tuhan na idalan kon khanami bani panorang on lumanokan ibasahon sidea ipatugas sidea padanni say iya sekata matungon sidea langsirang ang golang sinirang halani hamatean. Terima kasih Bapak hidup ni uhur kolong na humbamu doin marpasu-pasu maham kubani sidea marpasu-pasu maham kubani keluarga paranak pakon parburu marpasu-pasu maham age kuban nami kaganupan bani nasihol kanami bani nasihol sidea membogei hatani Tuhan ase tondui muna passing matongon Tuhan membukain manahkon khatamu ibagas uhur parbagas nami ase marulih matongon khanami bani khatamu janah hatamu marigapan pakon panondang bani dalan nami terlebih bani naman dalani manlakkahkon keluarga nami marsada-sada
Terpuji maham, terima kasih matongon Tuhan, ibagas Kristus Yesus anakmu in, martonggo marondos mahanami, dia tetu pama bani Tuhan. Amin. Bapak Inang hitaganupan, nahinargani Tuhan tanay bata, hatani nay bata ibuat hanami, bata bani acara marpadan on, ay mahumbani 2 Korintus 10 ayat 10 sadabe. 2 Korintus 10 ayat 10 sadabe, songonon ma ihatahon ijay tene. Sa uhur ma nasyam, say mardamay manasyam, anjaha ihasomani na ibata parholong, anjaha pardame inma nasyam. Salinari ibasakon kanami, terlebih kubani Yose Yulpina Burupayung, Pakon Juniarto Perlindungan Sinaga, hatani Tuhan makatahon tene, sa uhur ma nasyam, say mardame manasyam, anjaha ihasomani na ibata parholong, anjaha pardamay inma nasyam. Nay madasni hatani Tuhan tanay bata. Oras mabata ganupan. Pagi-pagi bidupin namin, tapi doon masungon na lang semangat. Lapis opat sarapan. Iya. Lang pigadukan nari biyon. Salinari, oras mabata ganupan. Naido, palagi lo marpadan ma anak pakonbori tungah-tungah kurian Tuhanin. Maningon semangat. Oras mga kubani na siyam, keluarga parburu. Wah, puji Tuhan. Semangat dito ni. Ti semangatan ni dyan ay pakon ni dyan noon. Lalu, oras mga kubani na siyam, keluarga parburu. Ang guay makalah na siyam. Mazagunan na yun o suarani. Nasipan-sipan doha pinok kanay. Malasuhur. Horas ba na siyam, keluarga paranak. Wah, ang gontongon sorani nahun raya ma. Magang. Kanay dugi. Nahun raya kan sunay dugi. Magang. Manta do ba? Pos mahuhurang ko sunay. Hubanin na siyam, keluarga paranak. Horas ma hubanin na siyam, namarpadan. Oh, anggon pedatongon, lang bisang sihon, lang bisang sihon. Salinari, horas mabani na siyam namarpadan. Jadi malas suhur tene. Api malas suhur ku, nuan sa malas nyuhur hita haganu. Utangar no kanay pokal group sektor 4. Nahun palang karaya, yo. Malakahi atik 30 si dia. Rohun palang karaya. Lur-lur humasorani. Dihut kumay ng pandita nahun palang karaya. Malasuhur. Puji Tuhan. Dia titupa. Sunay ginama po sono kanay. Na sunay giinang. Agi pimentat-mentat hapbudi. Malasuhur. Dia titupa. Terima kasih mga hubata. Na siyang bapa inang. Hitaganupan na hinar. Au secara pribadi. Utene bani si Diana 2 namarpadan sa darion terlebih maay Jose Yulfina. Kasi halani ang go sanggah marpadan hanami hampir 100% do bahasa Simalungun. Hape Jose on tubuh imetro. Bahat do halak lang mamboto bahasa Simalungun ang godom tubuh imetro. Rohnik kuhinan ba ni Jose masih butuh ko bahasa Simalungun. Marbasa si malungun do ba papakon mama irumah nini. Boy do yadop si hita ay ikiluarga tamarsada-sada. Zenges tumang kuat si dia ba ni agi bahasa ay tinalang tading. Jadi malas suhur. Hita ganupan na hinarga ni Tuhan. Terlebih maay kubani nasyam na 2. Akon boy mamarbasa si malungun. Terus
Halani si dia na dua ibu toh ni do bahasa si Malungun age Jose ang si Juni nahun raya wajar mai ijay do kantong-kantong ni si Malungun tine tapi ang Jose on bergabung do ba na pakon halak Dayak i Kalimantan sa Dugahon tapi kuat do ba ni bahasa si Malungun malas uhur hita ganupan na hinarga ni Tuhan na ibata terlebih mahubani nasyam na dua sadarion marpadan ilobe ni Tuhan tene. Jadi nasyam on marpadan sedo na terutama hubani hanamion, hubani pendeta, hubani PHMJ, hubani bapak, hubani ma lang. Tetapi nasyam marpadan terutama ay mahubani Tuhan na ibata. Jadi pada nasyam nokan ay na paling inti bahasa lang sirang kanami ang gulang sinirang ni hamatean tene sugari kempes peholi kantong ni Juni ulang mitor mula hamda hubani mama makempes dempet ni helamu lang tartarokon hape humbamu tobal tong nini age kempes setia sampai akhir halani kehidupan non rado marna kempes kanay dugi atap sona hape holi sona ige Juni at sona hape holi ay yoseon dipertahankan kita ganupan na hinarga ni Tuhan tanay bata bani hata ni Tuhan na isurat kon bani 2 Korintus ay 10 ayat 10 sada adong tolu na kon ay nagabi penekanan tene na pertama itong kehidupan keluarga na siyam holi perlu sa uhur sa pandriah sehati sepikir ay da sa beri keluarga on ang godom maboy sa uhur sa pandriah sehati sepikir ba ni keluarga matin mahagapan sungon upasa tene hanami do hata upasa aka maay iboban mabukulan laho huparpestaan ang gusada do pandriahan aka pelang be nahurang ay matungon nini na siyam alu kanay do iboban mabukulan laho huparpestaan ang gusada do pandriahan lang adong be nahurang sunang paruhuran kanay do ay do jadi hubani na siyam na dua Yose pakon Juni ay da sa tene sada paruhuran sa uhur sa pandriah sa hati sa pikir kadang-kadang keluarga ini lang enak ang gulang sa hati sa pikir burat pangahap mandala ni keluarga ay do na terjadi i jemaat Korintus Kuria ay adong grouping hanami mendukung Paulus hanami mendukung si Kepas hanami mendukung atap isen ini kanay dugi sehingga ang gudong mag-grouping ang gudong ma-ego lang sudap be kanay jadi ondo huma hitaganup na kinarga ni Tuhan tarlumobih maay hubani na siyam na dua ibagas kuli na membangun bahtera rumah tangga sehati sepikirlah sa uhur sa pandriah manasiyam kanay dugi jauhkan ego jauhkan keakuan ang guhalak na sa uhur sa pandriah tutu rama paturuhkun diri rama marlam diri rama manadikon akan nalang diar nalang jenges bako bani kehidupanku kanay dugi halani aidu keunikan keluarga adalah dua pribadi yang dibangun oleh Tuhan dalam satu atap dengan berbagai keperbedaannya dengan berbagai macam ragamnya tapi ipas ada Tuhan tene jadi kinarga ni Tuhan ay mana ipaingat ipagul pahata ni Tuhan hubani na siyam na dua ibagas na membangun mengarengi bahtera rumah tangga na siyam uli mamukah tanggal 25 hari Kamis hati sepikir mana siyam sahur sa pandri diartung ibagas pandriahan sunaha hita Bang Juni ganteng
jahit sa darion, hujahit mar weekend. Ang sunaikan sudap, hubali mahi sitar paso. Hurang kantong ta, zaluhita humba ni bapa. Bahat tubal lupi jay ningun. Misal ni. Tapi ang gusto uhur sa pandriya, jadi man na perlu ibangun na siyam, hanjun huatasan, sa uhur sa pandriya, diar persahapan. Ulang maringuri. Kanay dugi, anget-anget pe boy do. So kung namar kusip-kusip ge, kaya mana pa, apa kurang dimasakan ku, kurang garam kah? Kurang ajinomoto kah? Kurang gula kah? Kanay dugi, diar, anget. Lang pula maningun itangar tetangga, kurang gula do masakan min. Kaya mana pa, kopinya, udah enak, ganti kopi ating jadi kapal api, kan diar. Atau kita sekali-sekali ke Starbucks, kan bapak baru gajian, dapat bonus lagi. Beli dong bajuku, kan enak ang gusunay. Sudap, wah, ang guba ang sudap keluarga na siyam, pak payung pe pakunina, tambah ma senyum si Dea. Sado kahon dumagati senyum, tapi tambah ma senyum ni, malas ni, nahun raya pe, malas mahur ni si Dea. Kan ay do filosofi ta, anak ko kiduha mo raon diyaw. Ang gusto dap nyumbah, orang tuain, lambin ganjang. Dulalap. Ija, bapak situ purbay, situ duham. Iraya. Lapi, ija do bapak purbay, bapak di juniay. Sadukah tarpasu-pasu, juniay. Langgang hudarat di. Hapi tangar ni, na negatif-negatif tentang nasyam. Melanan si dia. Tapi ang gusto dap nasyam, wah. Iraya ay pe, hampak ko sa tarapon kopi ni parkodion nini. Ay di raya gi kanay urong ni eja. Hala. Jadi sa uhur mana ya Yose ang manas duhur huban ni Yose. Takas kanay dugi. Age pe gati bergaul pa kun hayak dayak. Buido imbang ini si Juni. On mana parlobe. Baru na padua kon nini nakon ay jay. Isamping sa uhur manasyam, say mardami manasyam. Mardami. Kanay dugi. Unsa da kisah doon. Adong keluarga, doon 5 tahun berkeluarga. Jadi, memasuki HWH, ulang tahun keluarga, bersahabi masih dia bapak pakuninang. Jenges-jenges mahita pa. Patugahi hamma lobe, ahadun na lobih ko, ahan na hurang kuda, hampi patugahi, patar. Riap kita masih patugahan ini. Jadi roh inang ipatugahi ni ma. Hurang ni bapak. Lebih 200. Ham terlampau memikirkan diri sendiri. Ham langongga iban hambak ku oleh-oleh anggo lagi dong hurjamu keluar daerah. Ham sonon sampai 200. Jamagan hahuranganku, on hahuranganmu. Asulang beh sunok kam hanjuk ku atas nini. Jadi anggo ham ijah hahuranganmu. Roba paon ibereni kurtas kosong. Iya. Masih langga ni dong hahuranganku ilobemu. Langga dong hahuranganmu ilobeku. Kelemahanmu adalah kelemahanku. Kekuatanmu adalah kekuatanku nini. Say ay man na mardami ay kanay dugi. Mardami. Lang ipabagal-bagal kekurangan. Lang ipabagal-bagal na hurang nasa dukah nyon. Jadi salaksada bentuk konflik itu tengah keluarga isikat na hinon. Ay madasang ganang arpadan hinan bapa do manuhur si patumu. Ngosya sunari ngat kampilang ay ini. Isikati 7 tahun na salpu. Isikati 5 tahun na salpu. Gabi burok. Gabi ugah, gabi penyakit. Untuk apa? Kan gati do sunay lang kubotoh na siyam na dop senior berkeluarga on. Isyongga manikati masa lalu bertobatlah. Kenai dugi sebab kerajaan Allah sudah dekat. Hai. Bahat isikati. Hinan sunun untuk apa? Ke depanlah. Mardami ma itungah-tungah keluarga ay. Sa uhur, sa panriyah manasyam. Kenai dugi. Ay manapaduahon. Baru napatuluhon nokan ay ahadun ini hatani na ibata. Anjaha ikasumani na ibata parholong atay. Anjaha mardamiin manasyam. Arti ini kita ganun ni Tuhan secara khusus kepada Jose dan Juniarto
bangunlah nanti rumah tangga na siyam, rumah tangga yang takut akan Tuhan. Rajin-rajin mana siyam huli hu gereja. Rajin-rajin mahuli hu permingguan. Pokoknya bangunlah keluarga yang takut akan Tuhan. Jadi yang godoma terbangun keluarga tahun, keluarga yang takut akan Tuhan, pasti lebih dewasa do menyikapi, menghadapi haganupan na masa tene. Kenai doge, pos uhur. Jadi mulai huli tarpasu-pasu tanggal 25, na parlowi ipindahin na siyam gereja. Ayo ke gereja. Lang pala berbulan malu lobe, hu gereja malobe. Kanay dugi ay malah ripos uhur anggo ibagas Tuhan do keluarga ta, anggo ibagas Tuhan do kita membangun rumah tangga ta, pasti sudap, pasti bahagia, pasti inikmati do ay kehidupan keluarga ay tene. Jadi kita ganupan na hinargani Tuhan secara khusus kubani nasyam adong tulunukan ay ipaingat firman Tuhan. Yang pertama adalah bangunlah keluarga dengan sehati sepikir, sa uhur sa panriah. Atap adong pe na janari mardami ma antara bapa pakun inang. Mardami ma turus na siyam, ulang isipan-sipan na hurang ni bapa, ulang isipan-sipan na hurang ni inang. Tadikun maay. Baru na patuluhon, bangun ma rumah tangga na siyam huli, rumah tangga yang takut akan Tuhan. Keluarga na dohor, riap pakon Tuhan tanay bata. Tuhan mamar pasu-pasu, Tuhan manramot kun hita ganupan. Amin, martunggu mahita. Terima kasih matungon Tuhan. Dia itu pa isumbah kun kanami. Halani hidup ni hurholong na humbamu. Boy tungon saut marpadan anak pakun buru itu ngah kuriamu. Pasu-pasuham masih dia na dua. Nadup marpadan ilubemu. Ilube ni PHMJ majelis pakun. Ilube ni keluarga sunay age ilube ni kuria. Ase politik matongon Tuhan. Ijolom si dia padan na dumma yakuhon si dia nukan ay. Ase si dia ibagas mendalani par rumah tanggaon ay tetap ibagas kolong na humbamu lang bulik sirang ang gulang sinirang ni kamatian. Terima kasih Bapa. Dupko si acaraon adong do parsahapan. Pasu-pasuham asi jenges diar haganup. Janah bani pamasumasuan hari Kamis tanggal 25 November Iraya Kota. Asidiar julur jenges haganup berham parhurasan hasehatan na humbamu hubani sidia sunay age pihak parburu pakun pihak paranak huras sehat guk malas niuhur bani matani hurja ay haganup terpuji maham ondos mahubani Tuhan asi Tuhan mana manupaki Tuhan mana manramoti Tuhan na mangiring-iring hanami haganupan dia tetu pamabapa pasu-pasuham keluarga nami marsada-sada. Ibagas Yesus Kristus anak muin, martunggu merondos mahanami, dia itu pama bani Tuhan. Amin. Mandoring hita humbani haleluya nomor 210 ayat sada das hubani ayat 4 irik patupu galangan. Danom rasa
Hita ayat sada. Riapma hita jongjong. Ham Tuhan naibata Bapa nami, pardiar layak natar sulur. Terima kasih mabamu, doma saut marpadan sihol marhajabuan sidiaon ilubemu. Takas do itandai anjaha yahapun khanami parmudu-mudumu bani goluh nami. Haganup do jore ya turhon ham. Janaham do homah nampajupah konsidea naduaon. Jana manrahut holong ibagas uhur nisidea. Sumudoin halani marjanji ilobemu pakon ilobeni keluarga sonaige ilobeni haganup kuryana hadiron langbe mose hanami bani padan namion tongtong ma hanami marsia holongan marsian juan holong maham ajari halana hasomani ham hanami tongtong ase marsi holongan Pasu ham masidea rosi hanamion haganupan. Ham Tuhan Yesus, yulakon hanami makatahon terima kasih bamu. Janah tandani terima kasih nami bamu. Ijon ipatupu hanami do galangan nami bamu. Goki anjaha pasu-pasu hammain. Asetalup gabe galangan namisbo ilobemu. Anjaha gabe hasangapon bani goranmu. Jaloham mahanami ibagat Yesus Kristus Tuhan nami. Tiap mahita martonggo, marhite tonggo, nayajarkon ni Tuhan Yesus Kristus bata. Hamba panami na naguriatas, saya nama pasing maguranmu, saya roh maharajonmu, saya saut maharosu ni hurmu naguritumahon songot naguriatas. Bereham mamin nami sa daron hagaluhan hari-hari. Sasap kama dosa nami songon panasap nami. Bari dosa ni hasoman na mardosa. Ulang hanami babaham parlajuan. Kalau hamma hanami kumbani pangago. Ay hamdos si madaharajaon. Pakot haguguhon. Apa kasapot sa dokahni. Amin. Jalo na siyama pasu-pasu kumbani Tuhan ta naibata. Hidup ni urni Tuhan ta Jesus Kristus. Apa kolong ni ate ni naibata bapa. Apa parsoran ni tondoy na pasing mama kasumani. Mama sumasu na siyam haganupan. Sonari Rosi sa dukahni. Amin. Oras mga taganupan. Oras. Dear, boy mahundur huria. Sonari masuk mahita hubani acara persahapan. Nah pertama ibere panorang hubani PHMJ GKPS Jemaat Bekasi. PHMJ juga. PHMJ Bekasi. Itu strap kita.
Ya. Saloma huat haganupan. Horas. Horas. Malasur. Ibadah perjanjian pranikah atau pertupolon ni Nyombahta Yose Yulpina Borsipayung Pakon Juniarto Perlindungan Sinaga Domba Mardalan di bawah Senedar Alanyai Hanami Nasongon pimpinan majelis pada son terima kasih Mbak Nesiam si Bandoding pemusik atau singer sonai mau kolektan tim multimedia pakon tim gugus COVID-19 IKPS Bekasi malah suhur secara khusus bani bawa paditata taneh na pada son na melaksanakan ibadah perjanjian pranikah bani panorangon bani haganupan horja pangidiangota Tuhan ma nataba marsaha marmulia jana martaba-taba ma pasu-pasu izalohita haganupan Amin. na mangihut terima kasih mahubain nasiam na pada son pujian bani acaraon ay mahubain nasiam seksi inang seksi nama poso sonai homa humbani Palangkaraya keluarga nahun Palangkaraya Emaus, sektor Emaus. sektor Emaus sebagai tuan rumah Palangkaraya Pematang Raya dan Pertupolon Gereja Pematang Bekasi. Iya, jadi ini tidak direncanakan, tapi semua ini adalah karya Tuhan. Jadi malas maur nasiam keluarga para anak teneh, doma mardalan acarata bagas nadiar, sonai nasiam keluarga Parboru. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin mengadongkon acaroni bagas nadiar dan dengan acara yang kita buat ini artinya dalam kondisi COVID-19 tentu ini juga menjadi sukacita. Nasogot jamonom tim doa di Gereja IKPS Bekasi isobut do keluarga Walken Sipayung bani tim doai topik doa keempat artinya bagas goktonggo do hurien membani keluarga Bapak Walken Sipayung ibagas nalau malaksanahon horja yang mau menghantar ke putrinya untuk ke jenjang pernikahan. Haraniai tonggo nami humben nasiam sebuah matongon sone surahon ni urnasiam das subani perkawinan holi Pematang Raya Mardalan di Bakas Nadiar. Secara khusus kepada calon pengantin. Tadi pesan daripada Bapak Pendeta melalui firman Tuhan dari Korintus. Satu yang mau saya ambil, yang mau saya sampaikan sama kalian, bahwa di dalam semuanya, ya di dalam semuanya, dalam membangun rumah tangga, dengan membangun karier, apapun itu harus sehati sepikir. Ketika kalian sudah sehati sepikir, semuanya akan dimudahkan oleh Tuhan. Jadi kami berharap apa yang kita laksanakan hari ini, pagi ini, tentu ini harus kalian kawal dengan baik. Jangan menjadi sia-sia apa yang menjadi perjanjian nikah kalian di sini. Yopi kau cantik, ya hati-hati. Kalau nanti keluar dari gereja atau hari Senin masih ada waktu untuk jalan-jalan ke mall. Jangan tergoda lagi. Begitu juga Yuliarto. Kamu juga gagah, ganteng ya. Jadi jaga dirimu bang. Jangan sampai tergoda lagi. Nanti malu loh Bapak. Apalagi Bapak Sipayung sama Inang yang aktif di dalam kegiatan gereja. Begitu juga mungkin Bapak di Raya ya. Yang saya tahu Mama sama Bapak di sini. Jadi kalian jagalah biar kami juga artinya sebagai pimpinan harian Majelis Jemaat IKPS Bekasi bersukacita dan berbangga hati atas apa yang kita laksanakan hari ini. Sunaima hatau nami nahurang nalobi umbani nasiam keluarga para anak Pakon Parboru biarlah itu menjadi perbaikan untuk kami untuk demi melayani jemaat-jemaat ICP Naro Huriyat IKPS Bekasi. Sunaima hatau nami terima kasih Tuhan Yesus mas-mas. Oh, ijo nadong do Bibel. Ya, Bibel sesuai dengan keputusan nih Sinode Jemaat, setiap anggota jemaat yang menikah
akan dihadiahi, ya, akan dihadiahi Bibel, karena di sini adalah semua perkara bisa diselesaikan kalau kita mengimani dan melakukan apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Jadi, sonari pada sita mahu bani sedia. Ya, terima kasih Mbak Pondok Sanai mau acara. Terima kasih hubani PHMJ. Sonari dasma panorangni marsahap humbani paranak. PPKM. Nama wakili paranak boy ma hulu boyo. Satu. Salam, termulia magurani Tuhan. Bani panorangon, ya tau kanami terima kasih hubani nasyam, secara khusus hubani pandita, nadop membere podah firman Tuhan hubani boruni hurion Yose Yuliana Sipayung, takon anak ni Huria Julian Juniarto Perlindungan Sinaga Hun GKPS Salemba. Ya toka nami huma terima kasih nami wadi nasyam. PHMJ Ibikasion nadop memberi panorang asediar acara nama ngalop ting-tingon. Terlebih hubani nasyam haganup majelis nadong ihurion i sektor 2 khusus ni nama kosehon horja mangalok ting-tingon ia toka nami homa dia titupan nami bani nasyam nokana dong piga-piga persembahan pujian adong maga ni humbani sektor 2 seksi inang nama poso pakon nalegan hanami makatau terima kasih dasa bani nasyam nado boy memberi paduan-paduan suara nalaho memuji tako pasangat konggoran ni Tuhan. Aipe pema ujungnya nami hatan nami on terlebih hubani sanina nami ganup na bani panorangon adong ijon dop kosyon ase adong dope acara tanamang ihut aima na berhubungan hubani Pajabu persahapan Pakop Maralop ase riap ma hita hubani nganan nadop adong ya undangan naik. Sahari nari atau kanami wini nasyam ganup majelis nadong ihurion dia titupa nami ma wini nasyam terpuji magoran ni Tuhan. Ai madas ni hata nami dia titupa ma bata ganupan. Ya. Sonari panorang hubani pihak Parboru. Salam mahubata ganupan. Hanami Jongjong Ijon Situa Emil Sipayung mewakili keluarga Boru Bapak Walken Sipayung Boru Saragih. Naparlobe terima kasih hata honota hubani Tuhan halani domadiar torsa mardalan perpadanan marhajabuan Boru nami Yose Yulvina Boru Sipayung Pakon Juniarto Perlindungan Sinaga nai Kosehon Bapak Pandita Resort Bekasi Pendeta Jules Purba
Terima kasih homa hubani pengurus harian Majelis Jemaat GKPS Bekasi, pakon na melayani sadarion humbani sektor Emmaus, na mewakili gabe saksi. Sonai homa terima kasih hubani lagu persembahan hubani Tuhan humbani na perlobe sektor Emmaus, sektor opat. Terima kasih hubani persembahan lagu humbani hasoman inang keluarga na humbani Pelangkaraya, hasoman ni keluarga nami. Sonai homa hubani seksi nama Poso vokal group, pakon lagu pujian vokal group humbani seksi inang GKPS Bekasi. Saya andoharma haganupan puji-pujianin gabe harosuh ni Tuhan, hasangapon bani Tuhan. Napaduahon terima kasih hubat haganupan nadop hadir bani parpadanan ibadah sadarion. Sonai homani hubani keluarga Bapak Sinaga Nahun Raya bani Panorangon. Terima kasih hubani hita haganupan tene ijon hanami padaskon ia parpadanan sadarion ilanjut kondo songon na tahun ni Bapak Pandita tanggal 25 November aima hari Kamis i GKPS Raya Kota masuk pukul siawip domu hujai iuduti hita do parpadanan sadarion aima pajabu persahapan dopai marurup mangan ilanjutkon maralop domu hubani adat hita Simalungun. Jadi Arab uhur nami hubani hita haganupan keluarga Sipayung pakon keluarga Sinaga hubani Bapak Pandita nami pakon pengurus harian Majelis Jemaat pakon haganupan otangan kuria nami ase riap mahita hadir ijai aima i gedung Geraham Hartika dorhon rumah sakit Hermina Bekasi aima i jalan raya kemakmuran nomor 47 Bekasi Selatan. Saya ihasomani Tuhan ma haganupan rencanata terlebih humbani tondong nami purba pak pakon saragih manihuruk hormat nami ase riap mahita hujai ibagas siang niarion. Sonaima pangarapan nami ase tonggon hita boru pakon anak ni kuriain boy sehat-sehat boy torsa aktivitas ni sidea laho menjalo pamasu-masuon tanggal 25 Novemberon i GKPS Raya Kota. Terima kasih mah hubata. Ya, alani doma selesai acara. Sebelum keluar hita hun gereja, adong do marsalaman tapi salam COVID mak, salam sehat. Jadi lang palaha hanya oh ya, sebelum marfoto lobe baru akin sambil keluar marsalam, salam sehat.
sanari pakon PHMJ. Pandita pe boy dodohop. Ya, yang bertugas mat singer. Sonari Iberanami Panorang Hubani keluarga Marsiatura Manasiam. Ya. Oh ya. Masih selesai teh. Oh ya. Ya. Ya, Sonari Marsalaman Malobei. Mumpung orang tua udah di sini dua-duanya, habis saya baru makin foto. Sesi foto. Jadi mungkin if I had to live my life without you near me, the days will all be empty. The nights will seem so long. With you I see forever, oh so clearly. I'm a have been in love before.
but never felt this strong. Our dreams are young and we both know they'll take us where we want to go. Hold me now, touch me now, I don't want to leave without you. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. The world may change my whole life through, but nothing's gonna change my love for you. If the road ahead is not so easy, our love will lead the way for us, like a guiding star. I'll be there for you if you should need me. You don't have to change a thing. I love you just the way you are. So come with me and share the view. I'll help you see forever too. Hold me now, touch me now, I don't want to live without you. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. The world may change my whole life through, but nothing's gonna change my love. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than you. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. The world may change my whole life too, but nothing's gonna change my love for you. Nothing's gonna change my love for you. Menantimu hingga saat
ku temukan dirimu. Usai sudah sampai di sini, berdiri melabuhkan asmara, menikah denganku, menempatkan cinta, melintasi perjalanan usia, menikah denganmu, menetapkan jiwa, berkatakan kesetiaan cinta. Selamanya. Kaulah kita lihat sepasang merpati terbang lepas bebas hinggap di hadapan. Lalu kau bertanya, kapan kita bagai mereka terbang lepas bebas ke ujungnya. Dan ku bertanya, maukah kau terima pinangan tanpa sisa cinta yang lain? Rona bahagia terpancar dari anggukan saat ku pasang cincin di jemari. Terima kasih kau terima pertunangan indah ini. Bahagia meski mungkin tak sebebas merpati. Kau terima pertunangan indah ini. Bahagia meski mungkin tak sebebas merpati. Terima kasih kau terima pertunangan indah ini. Oh bahagia meski mungkin tak sebebas merpati. Bahagia meski mungkin tak sebebas merpati. Sir, I'm a bit nervous about being here today. Still not real sure what I'm going to say. So bear with me please if I take up too much of your time. You see in this box is a ring for your oldest. She's my everything, and all that I know is it would be such a relief if I knew that we were on the same side. 'Cause very soon I'm hoping that I can marry your daughter and make her my wife. I want her to be the only girl that I love for the rest of my life, and give her the best of me till the day that I die. Yeah, I'm gonna marry a princess and make her my queen. She'll be the most beautiful bride that I've ever seen. I can't wait to smile when she walks down the aisle on the arm of her father, on the day that I marry your daughter. She's been here every step since the day that we met. I'm scared to death to think of what would happen if she ever left. So don't you ever worry about me ever treating her bad.
I've got most of the best done so far. So bring on the better ones. And till death do us part, there's no doubt in my mind. It's time, I'm ready to start. I swear to you with all of my heart, I'm gonna marry your daughter and make her my wife. I want her to be the only girl that I love for the rest of my life, and give her the best of me till the day that I die. Yeah, I'm gonna marry a princess and make her my queen. She'll be the most beautiful bride that I've ever seen. I can't wait to smile as she walks down the aisle on the arm of her father, on the day that I marry your daughter. The first time I saw her, I swear I knew that I'd say I do. I'm gonna marry your daughter and make her my wife. I want her to be the only girl that I love for the rest of my life, and give her the best of me till the day that I die. I'm gonna marry a princess and make her my queen. She'll be the most beautiful bride that I've ever seen. I can't wait to smile as she walks down the aisle on the arm of her father, on the day that I marry your daughter. For all the times you stood by me, for all the truth that you made me see, for all the joy you brought to my life, for all the wrong that you made right, for every dream you made come true, for all the love I found in you, I'll be forever thankful, baby. You're the one who held me up, never let me fall. You're the one who saw me through it all. You were my strength and I was weak. You were my voice when I couldn't speak. You were my eyes when I couldn't see. You saw the best that was in me, lifted me up when I couldn't reach. You gave me faith 'cause you believe I'm everything I am because you loved me. You gave me wings and made me fly. You touched my hand like a touch the sky. I lost my faith, you gave it back to me. You said no star was out of reach. You stood by me and I stood tall. I had your love, I had it all. I'm grateful for each day you gave me. Maybe I don't know that much, but I know this much is true. I was blessed because I was loved by you. You were
'cause you